Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris Hakimi bin Basir. Nama masjid saya D2024111919. Nama pensyarah Dr. Nur Farhah Saidin. Saya Grup A. Ini merupakan assignment 1. Okay, assignment yang pertama saya letak adalah Introduction to Background, previously known as Quizzes. Background, formerly Quizzes, is an interactive learning and assessment platform used globally. It turns quizzes, tests, and lessons into engaging data-driven learning experience. Background ni dia telah membuatkan pembelajaran menjadi quiz test yang memerlukan data-driven. Terusnya, rebranded ni dia reflect broader focus on AI, curriculum element and accessibility. Jadi sebab dia rebrand ni untuk fokus kepada AI lah, kebanyakan untuk AI. Terus curriculum alignment nak sama ratakan curriculum dengan pembelajaran sekarang, dan accessibility. Next, purpose and key features. Purpose: to help with both short-term and final assessment using fun and interactive activities. Key features: auto-grading and instant feedback. Seterusnya, gamification. Ada avatarnya leaderboard. Lepas itu, integration with Google Classroom. And lastly, real-time analytic dashboard. Di sini, kita beritahu lah dia punya feature ni. Dia punya purpose lah dulu. Purpose dia untuk menolong short term dengan final assessment. Menggunakan perkara yang menarik lah. Lepas dia punya purpose, apa yang function dia utama untuk auto grading dengan instant feedback. Biasanya dia buat ada avatar dan kepala tu dengan leaderboard, tapi dia integrate dengan Google Classroom. Okay, tapi ini dia bagi dashboard real time lah. Lepas habis exam tu kita dapat result. Okay, target users. Kat sini dia ada 3: student, teachers dengan schools. Untuk student, dia participate maksud dapat instant feedback. Lepas tu teacher, dia create and monitor assessment. Untuk school, dia track performance atau subject. Kat sini pelajar hanya masuk, lepas tu dapat lah feedback dah. Untuk teacher, dia bina dan melihat assessment oleh pelajar. Dan sekolah hanya melihat saja apa yang telah dibuat oleh student lah, setiap subjek. Seterusnya, benefit and limitation untuk background ni. Yang pertama kat sini, increase engagement and motivation. Lepas tu, save teacher time, provide instant feedback dengan expand with AI and curriculum tools. Kat sini dia tambahkan lagi motivation pelajar, bagi itu singkatkan masa guru, bagi feedback yang cepat dan boleh guna AI lah kat sini. Lepas tu dia punya limitation ni kat sini, over gamification, may distract. Lepas tu ada some feature ni premium. Lepas tu require stable internet. Kat sini dia, kalau dia game dia banyak sangat, nanti dia akan distract pelajar dari belajar. Lepas tu kat sini dia ada feature yang perlu premium lah, kena bayar. Tak semua pelajar boleh beli, tak semua cikgu boleh bayar. Kat sini dia perlukan internet yang stabil lah untuk main background ni. Okay, yang terakhir, conclusion. For me, using background feel exciting and easy to use. It turns normal quizzes into fun, interactive game that keeps students focused and interested. I really like how background give instant feedback. It's helped both students and teachers see progress right away, which make learning more meaningful. Personally, I will recommend background to any teacher or student. It makes assessment less stressful
more enjoyable and help everyone stay motivated while learning. Okay, I guess that's it. Thank you.